Igor Banović, tekma proti Kopru, hitro je povedel Koper, potem pa ste lovili ta zaostanek, ampak žoga nikakor ni hotela v mrežo. Pa je, vidjeli ste sami da smo imali dosta šansi. Moram reći da danas stvarno nismo zaslužili izgubiti ovu utakmicu. Težili smo jednoj pas igri s brzim dodavanjima da dođemo do njihovog gola, da probamo postići taj zgoditak i izaći iz ove nekakve, ajmo reći, mini krize u koju smo upali. Eto, nažalost, sve se danas okrenulo protiv nas, nismo uspjeli postići pogodak, gubili smo od samog početka, stizali taj rezultat. Nažalost, to je nogomet, idemo dalje, okrenuti se sljedeće ove utakmice što imamo, Olimpija pa Maribor, i nadam se da će se sreća i nama malo uspjehnuti. Prvič pod vodstvom novega trenerja Luke Elznarja, opaziti je bilo nekaj sprememb v sami igri. Pa je sigurno, evo novi trener, vidjeli ste sami da teži jednoj igri, pas igri što nama svima sigurno da odgovara. Eto, dobro radimo na treningu, ovaj tjedan ovo je još neko, ajmo reći, tek upoznavanje s novim trenerom, s nekakvim njegovim novim idejama i nadam se da ćemo to što prije upiti i da ćemo već sljedeće utakmice krenuti s pobjedom. Verjetno ste kar precej razočarani, predvsem glede na potek tekme. Pa da, jesmo sigurno da smo razočarani, nismo očekivali ovaj poraz jer nas očekuju dvije teške utakmice sada, Olimpija vani pa Maribor kući, ali eto, nismo uspjeli ostvariti pobjedu, idemo dalje i kao što sam rekao, nadam se da ćemo uspjeti protiv Olimpije Maribora otkinuti njima bodove. Najlepše hvala, srećno. Hvala vama.